Baionak itxura berria hartzen du, arte urbanoen festivalaren karietarat, ebamena bilbotarrak Ameriketan poliziak hil zuen emazte beltz bat omendu du. 2000 urteko hirian aldaketak daude beti, hemen bezala, Baiona iparrean, orenak joan ahala, sorkuntza berriek forma hartzen dute. Findak artista irlandarrak, Tina Kunakei modeloa eta Vincent Cassel aktore eta ekoizlearen emaztearen erretratua tintatzen ari da. Zenbat ordu pasatzen duen hemen ez daki gehiago, euriak ez dio laguntzarik eman, ondoko egunetan bukatu nahiko luke ageriko. For this wall, it's just exterior paint and a paintbrush. I change different styles depending on which idea I have for the wall. How many hours? Oh, I don't know. The weather is going to have an impact, but I hope to be finished by Monday, but I don't know. Goazen orain Baionako bertze auzo baterat, Murmur bikotearen gana. Kolorerik gabeko pilota plaza tristeak oldar berria hartuko du, herritarrek begionez ikusten dute artea denen esku eta etxetik hurbila gertzea. Et puis c'est vrai qu'à Saint-Esprit, on a la chance d'en avoir plusieurs. Je me suis arrêtée par curiosité, bien sûr, ça me plaît beaucoup. J'en ai vu d'autres à Bayonne et je trouve que c'est magnifique. C'est plus gai, c'est joli, c'est beau. Baiona berritzen da beti, orain gero eta bisitarik gehiago hartzen du, hainitzak ibilaldiak egiten baitituzte, obra batetik bertzerat, auzo desberdinetan gaindi. C'est d'une finesse extrême, quoi. C'est super. Hein. Moi, ces gars, ils sont vraiment à féliciter. Hemen artistek lanean segitzen dute, eta guk Space Junk aretora teramaten zaituztegu handuten erakusketa bisitatzera asteburuan. Just get you where you are. Step to the beat of my heart. I don't need a whole lot. Come up for you, I admit I rather give you the world, or we can share mine. I know I won't be the first one giving you all this attention. Baby, listen.